Humanost u nama i oko nas pravi je Božji dah u i među nama. Kako kaže jedan lijepi citat, togetherness is the most beautiful place to be. Tako se u zajedništvu stvaraju nesalomljive kule koje opstaju u svemu. Ako bih mogla u tek par riječi opisati ono što po 16. put osjećam sad i ovdje, u ovom veličanstvenom i rekla bih očaravajućem trenutku, to je skoro pa cijeli riječnik najljepših epiteta, od razdraganosti, zahvalnosti, umilnosti, dirnutosti, vedrine, skrušenosti, ganutosti, razdraganosti. Ali jedna je samo riječ koja će riješiti beskrajnu jednadžbu ljepote, a to je riječ hvala. I duboka zahvalnost Svevišnjemu i svima vama koji poštujemo bližnjega, poštujemo iskrenost i ljepotu, te sa svakog dana iz početka učimo da nema drugog lijeka za sve niskosti od ljubavi i zajedništva. I sva se moja zebnja i žudnja da stvaram i misionarim umjetnosti i kulturi bazira samo na tome i na tom vrelu i izvoru napajam sebe često umornu sa životnom snagom stvaranja i lakoće. To je poruka i ove veličanstvene večeri. Umoru niskosti kad padamo ispod svih razina s pohlepom, s kritikom, s pretjeranim egom, s prevarama, obmanama. Želim samo polučiti poruku koja nam donosi tango. Upravo je tango onaj spoj, ona potrebna simbioza naših srdaca da se životni ples ne može nikad plesati sam. I da se ništa bez pružene ruke ne može postići. U različitosti isprepliču se sva moć žene i majke na jednoj strani, a muškosti, muževnosti i poštenju muške figure na drugoj strani. U toj se životnosti i čestoj surovoj različitosti krije upravo poruka da se amalgam različitih duša spaja u zagrljaj. Jer odgovor je često u drugoj osobi, ili s onu stranu rijeke ili onu stranu mosta. Odgovor na sva pitanja možemo čuti jedino ako slušamo. Kreacija koja je postignuta u simbiozi mene sa svima koji su podržali tijekom 16 godina Epidaurusovu lađu u plovidbi daje mi nadu da se koliko god izgledalo nemoguće na trenutke, ipak plemstvo duha u nama još nije u potpunosti izgubilo. Sad vas molim da zaklopite oči i mislite na ljepotu, na dobrotu i na sve darove kojima obilujemo. Osluhnite glazbi, osluhnite dalikoj predivnoj Argentini, osluhnite samima sebi kao dijelu ovog fantastičnog momentuma i plesa, kao da je sada cijeli svijet upravo ovdje i kao da je Cavtat sada sa svom svojom nenadmašnom ljepotom glavni grad svijeta. Ako je tanko život, zaplešimo sad svi i pustimo da traje, pustimo da jamči. Hvala. Bravo. Bravo, svaka. Ahora les pido que cierren los ojos y piensen en la belleza, la bondad y todos los dones que tenemos en abundancia. Escuchan la música, escuchan la lejana Argentina hermosa. Escúchate a ti mismo como parte de este impulso fantástico y bailamos, bailamos como si el mundo entero estuviera aquí y como si Cavtat fuera ahora con toda su belleza insuperable la capital del mundo. Si el tango es la vida, bailamoslo todos. Que dure, que vibre. Gracias. Bravo, bravo.